ikipe APR FC nyuma y'umukino wa kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup. Ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania General Patrick Nyamvumba yasuye ikipe ya APR aho iri mu mwiherero, abwira abakinnyi bayo ko bagomba gukora ibishoboka byose bagasezerera Al Hilal Omdurman bazahura muri kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup. APR iri kwitegura uyu mukino ubanziriza uwa nyuma uzaba ku wa gatandatu tariki ya 13 guhera saa 5:30 z'i Kigali. Kuri uyu wa gatanu iyi kipe y'ingabo z'igihugu yasuwe kuri hoteli na ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania General Patrick Nyamvumba wongeye kuyiha ikaze muri Tanzania. Mu butumire bwe Ambasaderi Nyamvumba yavuze ko umuryango w'abanyarwanda baba muri Tanzania ndetse na leta y'u Rwanda ahagarariye bose bari inyuma ya APR FC. Yasabye abakinnyi gukora ibishoboka byose bakazitwara neza ku mukino wa Al Hilal, abizeza ko bazaba bashyigikiwe kandi nawe ngazaba ari ku kibuga. Yagize ati ejo tugomba gutsinda kandi nidutsinda tuzaba twongereye amahirwe yo gutwara igikombe. Tubari inyuma twese, ariko iki gikombe tugomba kugitwara kuko nitwe tugitera inkunga. Yongeye ati kandi ababanjirije bagitwayeho, APR yaragitwaye inshuro zirenze imwe, turasaba namwe kubikora nanone. Kapiteni wa APR Niyomugabo Claude yashimye Ambasaderi Nyamvumba kuba yabasuye, avuga ko nk'abakinnyi biteguye guhatana kugeza ku munota wa nyuma. Umutoza Abdelrahim Talib yavuze ko kubona Ambasaderi General Patrick Nyamvumba hari ikindi kibongereyeho nk'ikipe, amwizeza ko kandi uko byagenda kose bazatwara igikombe bakakizana i Kigali kuko niyo ntego yabazanye. Ambasaderi Patrick Nyamvumba yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda hagati ya 2013 na 2019, aho ikipe ya APR yari mu biganza bye, ndetse yarakomeje no kuyiba hafi na nyuma yaho. Umukino wa APR FC na Al Hilal Omdurman uzabera ku kibuga cya KMC Kinondoni. Uyu mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza uzahuza ikipe zo muri Tanzania arizo Singida Black Star na KMC. Izatsinda ahangaha ikaba ari izahurana n'izaba yatsinze hagati ya APR na Al Hilal. Ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania Patrick Nyamvumba yaganirije abakinnyi ba APR FC ndetse n'abandi bantu bagiye kwishyigikira.